Sarajevo, Sarajevo. Sjećam se dana kad smo dobili olimpijske igre. To je bio dan ushićenja. 4000 ljudi iz Jugoslovenske radiotelevizije u različitim fazama radilo na pripremi olimpijade i njenoj realizaciji. Težine nije bilo jer zajedništvo koje je tada postojalo i kompletna podrška je odrađeno. Sjećanja su sjajna. Mislim, sjajna su zbog mojih prijatelja, kolega koji smo družili se, radili. To je daleko najjači posao kojeg sam ja za ovih 40 godina uradio. Recimo, mene kad bi pitali sad gdje sam na moru bio prošle godine ili pretprošle godine, pojma nemam. A kad me pitate za olimpijadu, slike su mi zaista žive i sjećam se. Nismo imali skoro ništa, nismo imali staza, televizija nije imala dovoljno tehnike. Tehnika i ono što smo imali već je bila dijelom zastarjela, tako da smo morali u svemu startati od početka. Olimpijada je nastala snagom Jugoslovenske radiotelevizije u kojoj je tadašnja radiotelevizija Sarajevo igrala veliku i snažnu ulogu. Ta 1984. godina bila je godina velikog uspona Sarajeva u svemu, pa između ostalog i u olimpijskim danima. Do tada nismo imali nekog velikog iskustva sa zimskim, odnosno televizijskim prenosima zimskih sportova, ali čak je bilo i sumnji po dobivanju igara da naša država, da je to za našu državu veoma preskup, ekonomski neprihvatljiv događaj. Mi smo imali jedno iskustvo, solidno televizijsko iskustvo, međutim nije to bilo dovoljno iskustvo za jedan takav prenos zahtjevan kao što je otvaranje olimpijskih igara, jedan zaista veliki spektakl. U to vrijeme rekli su i najveći spektakl na otvaranju zimskih olimpijskih igara do tada. Kad je obznanjeno, odnosno objavljeno da je Sarajevo domaćin olimpijskih igara, to nisu baš Slovenci blagonaklono dočekali. Jer su oni isto vrijeme se pojavili i lobirali sa kandidaturom Slovenije, odnosno Krajinske gore. Pa su slali nekakve negativne poruke, malo su želi da nam ubiju samopouzdanje i čak se između ostalih informacija plasirala informacija kao, pošto je januar bio bez snijega, a nije bilo ni, nije bilo ni nekih pokazatelja da će pasti snijeg uopšte. Oni su nam ovako, ima jedna poruka, toga se svi sjećaju koji su ovdje u to vrijeme imali priliku da budu, jel? Poslali su nam poruku kao, ako ne budete imali snijega, ne znam ja hoće li topovi moći zadovoljiti te potrebe, morat ćete zatražiti pomoć Allaha, kako oni kažu. Međutim, ono što kažu, ima i Boga. Ujutru, ranom zorom me budi moj reditelj Slaviša i kaže, vidiš ti ovo, šta vidim čovječe, snijeg sipa ako iz rukava. Ako ovako budi od prenosa ništa. Dobili smo nova reportažna kola koja je došla iz Engleske. Za tehničko vodstvo na kolima su postavili Husniju Šehića, tada mladog inženjera, onako inovativnog, punog žara, znači sa takvim entuzijazmom i takvim nekim motivima za rad, da je sve nas u stvari on i vodio i dizao. Ovo su reportažna kola koja sam zadužio 1983. godine, a 1984. godine kao mladi inženjer i tehničko vodstvo na njima radio
olimpijske discipline žene, spust i veleslalom na našoj olimpijskoj planini Jahorini. Čitavo ljeto 83. smo mi faktički radili, nismo izlazili iz one garaže gdje su reportažna kola bila parkirana. Mnogi su proveli na obuci na dvije održane olimpijade. Išli smo da vidimo kako se to organizuje. Doveli smo najbolje stručnjake. Ja koji sam vodio tada direkciju za radio-televizijsko pokrivanje olimpijade, angažovao sam najbolje evropske stručnjake. Među njima, recimo, Jarata Hojsetara, koji je bio izuzetan stručnjak, Finac, koji je bio izuzetan stručnjak za zimske sportove i koji nam je mnogo pomogao da uz Benu Hvala koji je bio idejni nosilac čitavog tog projekta, uradimo dobro posao. Nije samo Sarajevo napravilo olimpijadu. Olimpijadu je napravila tadašnja naša nekad zajednička država Jugoslavija. Slovenci koji su imali najviše iskustva sa skijaškim disciplinama, oni su imali tada i najbolje skijaše, oni su pokrivali Bjelašcu, gdje su bile muške discipline u alpskom skijanju. Zagrebčani su imali uvijek poznatu piruetu u umjetničkom klizanju, oni su pokrivali zetru, hokej i klizanje. Novi Sad je, pošto su oni ravnica, imali su onaj veliki prostor, dobivali su veliko polje, pokrivali su biatlon i discipline u trčanju. Beograđani su pokrivali bob stazu. 2000 je bilo samo angažovano na samoj operaciji. 600 je izvelo neposrednu tu operaciju na borilištima. Svi centri, od Sarajeva do Titograda, tadašnjeg, tako se zvao, do Prištine, do Beograda, do Ljubljane, Novog Sada, Zagreba, bili su na tome angažovani. Sada se nalazimo na prostoru Rajske doline sa kojega se vidi jedna kompletna panorama objekata na Jahorini. Sa moje lijeve strane je staza slaloma, sa moje desne strane je hotel Bistrica, zatim staza veleslaloma i ponovo sa lijeve strane, ali sa druge strane brda nalazi se staza spusta. Obe staze i spusta i veleslaloma dolaze do jednog ciljnog prostora koji se zove Skočine. On se nalazi dole na samome dnu. Često se pominje taj kadar u kojem preko kamere nosioci zastave prelaze preko kamere i idu do jarbola da postavi zastavu. Taj kadar je radio naš kamerman Muhamed Hadžimić Pinca. Moram reći da nije bilo lako dobiti odobrenje da se kamera izađe na teren i da kamerman stane i da ljudi sa zastavom prođu mimo njega, to jest iznad njega. Nije imalo lako uopšte dobiti, jer ta misao je jako teško prolazila. To je opet onaj sistem bio, ajmo mi probat, pa ako uspije na probi, dozvolit ćemo. Nikad ja ne dobijem odgovor, dozvolili smo. Niko to neće ni da kaže. Niko da neće da preuzme tu odgovornost da je dozvolio, pa da se nešto desi. Nego, ja kažem, probali smo. I to je bilo to. Onda izvedemo na mjestu. Hadžimić je bio taj kamerman koji je držao tu kameru. I on je morao leći na atletsku stazu da bi oni prešli preko njega, a posebno je bilo bitno provući kabl da ne smeta. Ja sam legao, kabloman je zategao kabel
I kad je to sve prošlo, onda je mene strah uhvatio šta da se desilo, recimo, da je neko zapio za taj kabel, da je pao neko od ovih, tad je bilo, čini se, neki vazduhoplovci su nosili zastavu i sportaši, pa su ovi išli sa strane, ljudi, isto tako, ta počasna. Da je neko pao, to je bilo skandal svjetski, to se vrtilo više na televizijama na svijetu, ko što i sad radimo, snimamo te gafove, tad bi to bilo i onda sam rekao, ne bi više to ponovio, nema ti para. A onda je Sanda Dubravčić preuzela tu baktu i onda je protičala ovako između nas. Tu je bila piramida, bijela. Sanda se penjala piramidom, stepenicama. I sad je još jedna kreativna genijalnost ekipe Pervan Jevđević, kako se ona penjala. Te stepenice je pokrivala zastava s olimpijskim bojama. One su nestajale kako se ona penjala. A iz sekcija ove bijele piramide baletani su izlazili i dodavali tom nekom ambijentu posebnu draž. Impresivno je bilo, sjećam se, u jednom trenutku začuti 60 što televizijskih, što radijskih komentatora da u jednom momentu svi kreću sa komentarom. A kod nas je bila velika zemlja, velika je neizvjesnost. Kao kod pjevača trema. Da li će sve krenuti kako treba? Je li sve u redu? I kad sam pogledom obuhvatio onoliko komentator, koliko sam mogao vidjeti, vidio zadovoljna lica, nasmijana njihova kroz komentar njihov, shvatio sam da je sve u redu, da nema nikakvih problema. Teško je opisati u današnjim vremenima to zajedništvo, ta želja za uspjehom. Svi smo gurali u jednom pravcu i željeli samo isto, da bude sve najbolje. A da kažem još da sve to što smo mi ovdje uradili na Koševu i na Jahorni, jer televizija Sarajevo je dobila osim ceremonije svečanog otvaranja alpski ženski program na Jahorni, spust slalom, veleslalom. I sve te trke i te prenose smo odradili ljudi koji su bili zaposleni u tadašnjoj televiziji Sarajevo. Naša ekipa je imala dosta težak posao, već je počeo da pada mrak. Mi smo dobili jedan ratrak za naše 3 kamere koje smo sa ratrakom prebacivali na stazu spusta i do kasnu noć smo to radili pod vrlo teškim vremenskim uslovima. A već promrzla ekipa je uzela na sebe tu obavezu pa smo to uradili na vrijeme, probali smo kamere i već danas smo bili spremni za prvi trening spusta. A evo, sad evociramo uspomene na period od prije 30 godina kada sam radio kao tehničko vodstvo na realizaciji spusta i veleslaloma za žene na našoj olimpijskoj planini Jahorina. A nalazi se na mojem radnom mjestu gdje sam radio kao tehničko vodstvo. Nalazimo se na mjestu gdje je bila pozicija reportažnih kola. Televizija Sarajevo i televizija Titograd su prenose odradili sa 4 reportažna kola. Od toga televizija Sarajevo sa 3 reportažna kola i 1 reportažna kola televizije Titograd. Mi smo u ovim kolima, evo gdje sada sjedimo, imali 4 kamera lanca napravljena, a dodatno da bi pokrili, jer je spust staza jako duga, treba puno kamera, dobili smo na neki najam ili dogovor i 2 Boschove kamere, prvi puta tada izbačene sa fiber optik kablom. I odjednom nestane nam slike na ovoj jednoj kameri, ja mislim da je ciljna bila, ona je bila na optičkom kablu, fiber optik. Nešto slike i mi svi sad tačno, ni A ni B. A bio je u kolima se tad nalazio, mada nije često dolazio, bio je tu sve vrijeme jedan od tehničkih rukovodilaca. Tu je on stalno, a tad se zatekao u reportažnim kolima i nama nad glavama naslonio se i gleda, prati. I kao šta je? Nestalo slike, ne radi kamera. Koja kamera? Ova, sa optičkim kablom. Kaže on, idi brzo prati kabel. Zoka, idi brzo prati kabel. Rekao, šta da pratim? Pa prati kabel. Pa gdje da ga pratim? Pa napolju ga pratim. Ja izađem onako iz reportažnih kola, odijem jedno 20 metara, stanem ovako, pojma ne, oni raje, tu idu, traje takmičenje. Ja stojim, rekao, šta ću ja pratiti ovdje? Nema pojma. Stojim jedno 2-3 minuta, onako rekao, malo da ja
nazad. Ja nazad otvaram vrata, kad on s vrata, šta si uradio, šta si uradio? Pa rekao, je li došla slika? Jes, došla slika. Pa pratio sam kabel. Ma kaže, bravo, bravo. To je bilo zanimljivo i to je bilo sjajni dogodovština. Recimo, Crnogorci su došli u plitkim cipelama, gore je snijeg bio do pasa, pa su im morali opremu kupovati ovdje, vindjake, došli u odjelima ljudi ovdje. Onda nastazi, ja znam, sjećam se jedan sjajan momak iz Podgorice, oni su gore bili, ja sam bio na ESU, to je negdje oko 3000 metara su izvukli kabel. Prvo su neki kabel, pa smo imali, to je fiber optik bio kabel, to nema žica, nego cijev i legal jako. Jer mi kad učimo kabel 20 metara, to dvojica se ne mogu da nosi koliko teška. Ovaj čovjek sam iznio taj kabel na ratraktu. I gore sam bio na ESU i ja dočekam skijaša kad uleće na moje i dvije okuke prođem i pustim ga dole i tu ga preuzima crnogorske 4 kamere dole, jedna je u cilju i tako. Njima smo malo kao najlakše dali jer nisu bili nešto više. I ovaj jedan rekao, kaže, pa ljudi, hoće li ovo ići i kako početi? Ovaj kaže, ba 4 ti već prošla, kaže, da se ovo drži ili je pomakao kameru, nije na toj poziciji bio. Kaže, ba pobjegli ste. I onaj Mile se zvao, čini se na Austrijanac, on je imao ta težak pad i on je pred njim pao. Kaže, ovaj mi neće pobjeti sigurno i on je njega znao kako čovjek leži u mreži i hitna ga vozi i tako. Imali smo veliki problem da ozvučimo stazu, znači od starta do cilja. U to doba 84. godina nije bilo ni te tehnike dovoljno, znači nije bilo bežičnih mikrofona kao što sad imamo. Sad je to mnogo lakše raditi. Mi smo znači imali sve na žicu. Njegov prolazak, znači skijaša sa skijama, praveći šum snijega, prštanje snijega, kod svake kapije, tako do samog cilja. Ulazak u cilja, njegove reakcije publike i normalno vodilo se računa da ti šumovi moraju biti sinhroni. U onom momentu, ako su kolege iz videa umiksali neku kameru, morao se čuti taj zvuk. Uvijek smo imali neku prazninu, spuštajući se niz planinu dole, imali smo prazninu, nismo mogli pokriti to mikrofonima. I šta smo se Onda sam pogledao dole prema reportažnim kolima i kad sam vidio da trebam se vratiti, sići sad je bio to problem. I u trenutku mi je pala ideja da iskoristim jedan veliki najlon koji smo koristili da bi zaštitili kamere. Jednostavno sam sjeo na taj najlon i spustio se niz cijelu slalom stazu. To je popraćeno sa jako puno smijeha od ljudi i publike koji su bili pored staze. I onda smo mi njega proglasili kao pobjednikom u toj disciplini. Kablaža je problem bio veliki. Puno je posla tu. Znači, kamere su od reportažnih kola, recimo, ona koja je udaljena najviše, možda čak i 800 metara da je bila, ako ne i više. Znači, sad to valjalo je sve te kablove štiklat. To su oni veliki, oni koltovi kablova. Pa sam ja išao kao tehničar sa tim nacrtima, sa kabelmanima da mi to postavljamo. Međutim, to gore oluje, snijeg, pada, mečave, ja papir, jadan držim s onim šema neka kako su mi nacrtali. Sad ja pogledam papir, pogledam situaciju, ništa ni s čim, ništa mi se ne uklapa. Ali eto imaš one neke konture. Znači, brojio sam kontejnere u stvari. Ovdje 3 kontejnera nacrtana, ovdje 4, ovdje njih 5 povezanih i onda to mi je orijentir i vamo kablaža koja se gore dizala ovako. Znači, iznad nije ništa po zemlji išlo. Imali smo problem s vjetrom. Ko planina, uvijek vjetra, iznenađenja. Nismo imali odgovarajuće windhaube, znači zaštite od vjetra. I onda nekom je pala ta ideja da uzmemo šta da radimo. Kupili smo u Sarajevo, sarajevska tvornica čarapa Ključ je imala tad proizvodnju nekih čarapa koje su bile malo onako vunene, kod lakave nešto, ženske najlonke. Mi smo navlačili na te zaštite, na te cepeline da bi imali kakvu takvu zaštitu od vjetra koje je jako dobro funkcionisalo u to doba i mi smo završili poslove. ABC televizija je bila ovdje u punom svom kapacitetu. Znači, danima su dolazili kamioni, kontejneri i oni su iznajmili -1 sprat u ovoj kući koji je ogroman i bukvalno napravili, formirali televiziju. Ali najbukvalnije imali su tu dole televiziju. Oni su tad dovezli za sobom neku mašinu, uređaj, elektronski sklop koji je radio animaciju. I oni su animirali Vučka
i koristili tu animaciju u kombinaciji sa živom slikom. To je za mene tad bilo prvi put da vidim uživo i ja sam se čudom čudio. Međutim, to je danas normalno. Danas to i klinci rade u kući. Ako me već neko pita o uslovima rada koje smo imali na našim zimskim olimpijskim igrama, onda moram reći, evo vidite, gore ovaj takozvani voz komentatorske pozicije, da su u to vrijeme, bar ono što ja znam, svi strani novinari, brojni komentatori koji su bili ovdje i na svim ostalim borilištima izražavali izuzetno zadovoljstvo sa odličnim uslovima rada. Ali ono što mogu reći za nas iz televizije Sarajevo i RTA, moram priznati da ne znam da sam ikad imao bolje uslove rada. Učinimo sve da sport u Bosni i Hercegovini dobije mjesto onako kako mladi ljudi koji imaju potencijale to zaslužuju. Mladi ljudi u to vrijeme, uglavnom mlađa generacija Sarajeva i Bosne i Hercegovine je napravila olimpijadu. Na njoj je ona nastala. Dakle, i tadašnja generacija bi to mogla da uradi, ne olimpijadu, ali nešto slično. I ostaje, znači, sjećanje na taj jedan veliki događaj. Na izvrsno urađen posao što se tiče naše televizijske kuće i na kraju ponosan da sam bio učesnik u tome. Imam jednu želju, veliku želju, da se ova bijela olimpijada ponovo vrati u Sarajevo. Upravo zbog ovih ljudi, pogotovo zbog mladih i mislim da ova država i ovaj grad to ipak zaslužuju. Doviđenja, Jugoslaviju! Doviđenja, drago Sarajevo!